Papa Francisco yaherekejwe n'abayobozi batandukanye ku isi. Hariho abakomeye mu idini birumvikana guhera muri Kiliziya Gatolika, abakardinali ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bavuye imihanda yose y'isi. Harimo ba perezida, abayobozi ba za guverinoma, harimo abami bakomeye bavuye imihanda yose y'isi, ndetse n'abayoboye imiryango mpuzamahanga guhera ku muyobozi wa UN Antonio Guterres, ndetse n'abandi bayobozi batandukanye. Tugiye kugezaho urutonde rurerure rw'abayobozi bakomeye bitabiriye umuhango wo guherekeza cyangwa se wo gusezera papa bwa nyuma uyu munsi. Reka mbere yuko tubanza kukubwira cyangwa se mbere ko dukubitira Roma Vatikani kugira ngo tukubwire umuhango w'abayobozi bakomeye bitabiriye bino birori, reka noneho tubanze tukubwire Papa Francisco yari muntu ki. Papa Francisco ubundi iryo ni izina ry'ubupapa. Uzi ko twakubwiye mu kiganiro cy'ubushize, iyo umaze gutorerwa ubupapa uhitamo izina. Iyo wemeye kugiye kuba papa uhitamo izina ry'ubupapa, hanyuma amazina ye bwite yarasanganywe ni George Morio Bergoglio. Ni umupapa wa mbere ukomoka muri Amerika y'Amajyepfo, cyangwa se muri Amerika muri rusange, ko niyo mupapa wa mbere uturuka ku mugabane wa Amerika, ariko agakomoka mu gace bita Buenos Aires muri Argentine. Yavutse tariki 17 Ukuboza 1936, aza gutorerwa kuba papa tariki 13 Werurwe 2013. Nicyo gihe yatorewe kuba papa, asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari weguye. Ni papa wa mbere rero ukomoka muri Amerika nk'uko twabikubwiye, papa wa mbere nanone mu rwego rw'abajesuite, kandi ni nawe wa mbere wahisemo izina Francisco. Iri zina Francisco rero yaritoranyije, ni rifitanye isano na Mutagatifu Francisco wa Asize, wamenyekanye mu gukunda abakene no kubaho mu kwiyoroshya no mu kubaho mu buryo bwo kwiyoroshya. Rero Papa Francisco azwi cyane gukangurira abantu ubufura, imbabazi, ubutabera mu muryango mugari ndetse no kurengera ibidukikije. Azwi kandi nk'umuyobozi ku buryo bugaragara kwegera abantu no gukora impinduka. Ni ukuvuga ngo ibyo nibyo bizwi kuri papa mu Roma. Abantu benshi iyo tuvuze ngo Vatikani, hari igihe yibaza Vatikani ni iki. Reka nayo mbere ko tuguha wenda rwa rutonde tubanze tukubwire gato. Vatikani ni igihugu gito cyane ku isi, nicyo gihugu cya mbere gito ku isi, ariko kikaba igihugu nanone kiyoborwa mu buryo budasanzwe kubera ko kiyoborwa n'amatwara y'idini rya Kiliziya Gatolika. Guhera ku muyobozi mukuru kugeza kubo hasi, abantu bose bakora mu nzego za Vatikani aba ari abakatolike. Haba mu buso ndetse no mu mubare w'abaturage, Vatikani nicyo gihugu gito cya mbere ku isi, giherereye muri Roma mu Butaliyani. Vatikani ni icyicaro cy'umwuka n'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika. Papa niho atuye, birumvikana, papa niho atuye ndetse n'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika ku rwego rw'isi niho babarizwa. Yabaye igihugu cyangwa se Vatikani yiswe igihugu cyigenga mu 1929 biciye mu masezerano azwi nka Laterana Treaty. Ibice by'ingenzi biri muri Vatikani harimo Bazilika ya Mutagatifu Petero, inzu ndangamurage ya Vatikani, n'inzu y'Isitine izwi cyane kubera ibishushanyo bya Michelangelo. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibishushanyo bya kera cyane bikundwa n'abantu benshi. Ku bantu bageze i Roma cyangwa se bagize muri Vatikani basura cyane. Ntawe ushobora kuva yadasuye Bazilika ya Mutagatifu Petero, ntawe ushobora kuva yadasuye inzu ndangamurage ya Vatikani, ndetse n'inzu y'Isitini izwi cyane ho kuba irimo ibishushanyo bya kera bya Michelangelo, abasizi ba kera cyangwa se abanyabugeni ba kera mu Butaliyani. Nubwo ari igihugu gito, Vatikani ifite uruhare rukomeye mu by'idini, umuco n'ibibazo mpuzamahanga. Tukwibutse kuko papa aba afite n'uruhare muri politiki mpuzamahanga, kandi ijambo rye rirumvwa kandi rirakurikirana. Rero Vatikani niho papa barizwa, naho no muhango wo kumusezera twakubwiye uri kubera muri St Petersburg Square, cyangwa se mu mbuga Bazilika ya Mutagatifu Petero, cyangwa se Kiliziya yitiriwe Mutagatifu Petero. Reka dukomeze rero tukubwire abayobozi bakomeye ku isi babashije kwitabira. Yego, uyu munsi rero tariki 26 z'ukwa kane 2025 muri St Petersburg Square, cyangwa se muri ya mbuga twakubwiye ya Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero, rero uyu munsi hari kuba umuhango wo guherekeza papa, kuko uri kubireba ku mashusho. Ni uguherekeza papa bwa nyuma bamusezeraho kugira ngo ajye gushingurwa muri iriya Bazilika ya Saint Mary
aho yahisemo ko agomba kuzashyingurwa. Rero hitabiriye abayobozi benshi bakomeye ku isi. Umuyobozi wa mbere ku ikubitiro ni perezida wa Amerika, United States President, yitwa Donald Trump, ndetse no First Lady Melania Trump. Abo bombi bitabiriye umuhango wo guherekeza cyangwa se kujya gusezera Papa Francisco bwa nyuma, ndetse yazanye muri Amerika havuye na former president Joe Biden, n'uwahoze ari perezida yasimbuwe witwa Joe Biden, ndetse na First Lady Jill Biden. Abo bose bari mu muhango wo gushingura Papa. Ubu tuvugana bari Roma, i Vatican, bari muri iriya mbuga ya Basilica yitiriwe Mutagatifu Petero. Uwa kabiri mu bayobozi bitabiriye cyangwa se mu perezida bitabiriye ni perezida w'Ubufaransa yitwa Emmanuel Macron, nawe yitabiriye muri uriya muhango wo kujya gusezera Papa. Uwa gatatu ni perezida wa Ukraine yitwa Volodymyr Zelensky, na First Lady witwa Olena Zelenska, nawe yitabiriye uriya muhango wo gusezera bwa nyuma kuri Papa Francisco. Undi witabiriye ni perezida w'Ubuhinde yitwa Draupadi Murmu. Uyu nguyu ntabwo abazwi cyane Buhinde, tukumenyesha kuko nabwo buyobowe na minisitiri w'intebe. Niyo mpamvu abaperezida baba batazwi cyane nka za Israel, za Ethiopia. Abo bose ibihugu biba biyobowe na ba minisitiri w'intebe. Usanga wenda twese tuzi Narendra Modi, ubu niwe minisitiri w'intebe, ariko umuntu witabiriye uriya muhango ni perezida w'Ubuhinde yitwa perezida Draupadi Murmu, niwe witabiriye uyu muhango kuva muri India. Hanyuma undi witabiriye birumvikana ni umuperezida wa Argentine, aho Papa Francisco akomoka, ni naho iwabo. Yitwa perezida ni Javier Milei, ni perezida wa Argentine, yitabiriye kandi birumvikana we yagomba kwitabira k'umuntu ugiye gushingura umuturage we cyangwa se Papa ukomoka. Yigeze kuba na kardinali wa Argentine igihe kirekire, uyu Papa Francisco. Rero undi witabiriye birumvikana nawe ni minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani, aho n'ubundi Papa uyu ni ihame. Perezida minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani, Premier Minister Giorgia Meloni, arazwi nawe minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani, nawe agomba kuba hari birumvikana. Undi witabiriye United Kingdom mu Bwongereza ni minisitiri w'intebe Keir Starmer, nawe yitabiriye. Undi witabiriye uyu muhango ni minisitiri w'intebe w'Ubudage. Ibi ni ibihugu by'ibituranyi kandi bifite ukuntu bibanye neza muri European Union, ariko birumvikana na Papa ni umuntu uba ukomeye cyane muri turiya duce no muri bihugu by'iwabo. Idini Kiliziya Gatolika rifite imbaraga zikomeye muri biriya bihugu, kubera ko ni nkaho hari icyicaro cyayo. Undi rero twari tukubwiye Keir Starmer yitabiriye, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza. Chancelier w'Ubudage yitwa Olaf Scholz, nawe yitabiriye. Undi witabiriye ni minisitiri w'intebe wa Portugal, yitwa Premier Minister, yitwa Luis Montenegro, nawe yitabiriye, minisitiri w'intebe wa Portugal kwa Cristiano Ronaldo. Undi witabiriye ni minisitiri w'intebe wa Hungary, yitwa Premier Minister, yitwa Viktor Orbán, nawe yitabiriye mu bayobozi bitabiriye. Undi witabiriye ni kuva New Zealand, Premier Minister wa New Zealand yitwa Christopher Luxon, nawe yitabiriye uyu muhango. Undi witabiriye uyu muhango umutegetsi wundi ni Premier Minister wa Palestina yitwa Muhammad Mustafa, nawe yitabiriye uyu muhango kujya gusezera kuri Papa bwa nyuma. Hanyuma uwundi mutegetsi ukomeye mu bayobozi b'ibihugu ni minisitiri w'intebe wa Sweden, yitwa Premier Minister, yitwa Ulf Kristersson wo muri Sweden. Undi witabiriye nanone mu bayobozi b'ibihugu ni minisitiri w'intebe wa Luxembourg, yitwa Premier Minister Luc Frieden, nawe yitabiriye kuva muri Luxembourg. Undi witabiriye ni Premier Minister kuva muri Malta, kuva mu kirwa cya Malta, Premier Minister yitwa Robert Abela. Undi witabiriye ni minisitiri w'intebe wa Netherlands, nawe yitwa Premier Minister Dick Schoof. Undi witabiriye ni Premier Minister wa w'Ubugiriki. Premier Minister wa Greece yitwa Premier Minister witwa Kyriakos Mitsotakis, nawe yitabiriye uyu muhango wo guherekeza cyangwa se wo gusezera kuri Papa Francisco. Undi mutegetsi mu bayobozi b'ibihugu witabiriye ni wa Ireland, yitwa Taoiseach Michel Martin. Undi ni Premier Minister wa Slovenia,
yitwa Robert Golobe nawe yitabiriye. Uwundi ni Premier Minister wa Serbia cyangwa se wa Serbia cyangwa se wa Serbi, yitwa Premier Minister yitwa Duro Mukat, nawe yitabiriye umuhango wo gusezera papa. Uwundi witabiriye ni Premier Minister wa Romania yitwa Marcel Sioracu, nawe yitabiriye. Undi witabiriye ni Premier Minister wa Qatar, bana bahagarariye guverinoma zabo. Premier Minister wa Qatar Mohammed bin Abdallah bin Jassim Al Thani ni Minisitiri w'intebe wa Qatar. Uwundi witabiriye ni uretse Minisitiri w'intebe wa Qatar, uwundi witabiriye ni n'umuyobozi wa Bosnia and Herzegovina witwa Chairwoman Borjana Kristo, nawe yitabiriye umuhango. Uwundi witabiriye ni Premier Minister wa Republika ya Czech witwa Peter Fiala. Uwundi witabiriye ni Premier Minister wa Croatia yitwa Andrej Plenković. Uwundi witabiriye ni Premier Minister wa Bulgaria. Premier Minister wa Bulgaria yitwa Rosavin Zelenskov. Undi witabiriye ni Minisitiri w'intebe w'Ububirigi yitwa Bart de Wever. Undi witabiriye ni Premier Minister cyangwa se ni Chancelier wa Australia yitwa Christian Stoker. Undi witabiriye ni Chief Advisor wa Bangladesh witwa Mohamed Yunus. Uwundi witabiriye uyu muhango wo gusezera papa mu bayobozi b'ibihugu ni Premier Minister wa Andorra witwa Xavier Espote Zomora. Undi witabiriye ni Premier Minister wa Kosovo yitwa Alban Kuti. Hakaza umuyobozi wa Scotland witwa First Minister John Swinney. Northern Ireland witwa First Minister Michelle O'Neill. Aba nibo bayobozi bo ku rwego rwa guverinoma cyangwa se abayobozi b'ibihugu babashe kwitabira umuhango wo guherekeza Papa Francisco uyu munsi tariki 26. Gusa hari n'abami batandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye bitabiriye uyu muhango. Twibutse ko hari ibihugu bimwe biyobowe na cyami, ndetse n'Ubwongereza nubwo bafite Premier Minister bafite ijambo, ariko umwami waho nawe bafite imbaraga zikomeye cyane ku isi. Hakaba n'ibindi bihugu bitandukanye nka za Lesotho, Jordan, byose byo biyobowe noneho n'abami, usanga aribo bafite ijambo rya nyuma. Ariko hari n'ibihugu byinshi bifite abami batandukanye, kuko tugiye kubireba abami batandukanye babashe kwitabira uyu muhango wo guherekeza Papa Francisco. Umwami wa mbere witabiriye ni Prince William. Uyu nguyu Prince William representing King Charles wa gatatu. Uyu William ni igikomangoma cyo mu Bwongereza, nicyo cyahagarariye Prince Charles wa gatatu mu Bwongereza. Undi wa kabiri umwami witabiriye ni umwami wa Spain King Philip wa gatandatu and Queen Letizia. Nabangaba nabo bitabiriye umuhango wo guherekeza Papa Francisco. Hanyuma Prince Albert wa kabiri and Princess Chanel nibo bahagarariye Monaco, ndetse akaba muri Luxembourg Grand Duke Harry and the Grand Duchess Marie Teresa nabo bitabiriye. Hanyuma muri Liechtenstein haje Prince Alon and the Princess Sophia. Abangaba bitabiriye na umuhango wo guherekeza Papa Francisco. Muri Sweden King Carl wa 16 ndetse na Gustav and the Queen Sylvia nabo bitabiriye uyu muhango wo guherekeza Papa Francisco. Mu mwami w'Ububirigi King Philip and Queen Mathilde nabo bitabiriye uyu muhango wo guherekeza Papa Francisco. Hakaza muri Jordan King Abdallah wa kabiri and Queen Rania nabo bitabiriye. Lesotho King Leis wa gatatu nabo bitabiriye. Andorra Archbishop Jean-Arc Vive and Sylvia Co-Princess and Andorra, aba nabo babashe kwitabira umuhango kuva muri Andorra, bitabiriye umuhango wo guherekeza Papa Francisco. Hakaza Sovereign Military Order of Malta Prince and Grand Master John Duldanpa nawe yitabiriye umuhango wo guherekeza Papa Francisco. Uyu muyobozi ashobora kuba ari mu bayobozi baherekejwe n'abantu bakomeye ku isi. Hari n'ibindi biriyo byagiye biba bitandukanye nk'ibya Papa Francisco. Papa Paul wa kabiri ari mu bantu bashingwe n'abantu benshi ku isi. John Kennedy wa Amerika ari mu bantu bashingwe n'abantu bakomeye ku isi. Nelson Mandela ari mu bantu bashingwe n'abantu bakomeye ku isi.
ndetse n'uyu nguyu Papa Francisco haje abantu bakomeye international organizations bazibashe kwitabira umuhango wo guherekeza Papa, harimo United Nations cyangwa se UN Secretary General Antonio Guterres arahari, European Commission cyangwa se AU umukomiseri European Commission harimo President Ursula von der Leyen, European Council President Antonio Costa, European Parliament President Roberta Metsola, World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, International Labour Organization Director General Gilbert Hongabo, International Organization of Migration Director General Amy Pope, World Council of Churches Secretary General Jerry Pilar, Food and Agriculture Organization Deputy Director General Maurizio Martina, International Fund for Agricultural Development President Alvaro Rolio, and Vice President Geraldine, World Food Program Deputy Executive Director Carl Sakau, and UNHCR President Representative for Italy Chiara Cardotelli. Abangaba nababashije kwitabira. Hanyuma religious leaders, the funeral was led by Cardinal Jovian Battista Red, Dean of the College of Cardinal, and attended by numerous patriarchs, archbishops, bishops, and priests from around the world. Haje abapasiteri bakomeye, abayobozi bakomeye, ndetse n'abandi bose bakomeye mu madini babashe kwitabira ibirori cyangwa se umuhango wo guherekeza Papa Francisco. Uyu munsi rero baramusezeraho, hanyuma nta kindi gikorwa nyuma y'uyu muhango. Papa Francisco ashingurwa, ubwo arashingurwa aho yahisemo, kuko niwe wihitiyemo aho agomba gushingurwa. Rero niho bahita bamujyana, niho habera ibirori byo kumushingura, kuko niwe wahisemo. Biravuga ngo Papa Francisco chosen the Basilica of St. Mary Major as his final resting place due to his deep devotion to the Virgin Mary and the Sali Populi Roman icon house there. Ni ukuvuga ngo yarahakunze, ahitamo kuhashingurwa, nihazagoma iminsi ye, ndetse nihazashingurwa aza muri ya kiliziya azabamo ya Basilica of St. Mary Major, niho azaba iri hanze ya Vatican. Mu myaka 100 ishize nta wundi mupapa wari uherutse gushingurwa hanze ya kiliziya gatolika, ariko ya Vatican Pluto, ariko we yahisemo kuhashingurwa. Rero reka tugushimire we wabashije gukurikira ibiganiro byacu kuri Gospel TV. Twakwijije ku ibiganiro byacu arakagaruka we muri Vatican kuko byari bimenyerewe, ahubwo yashinguwe muri Basilica ya Mutagatifu Maria Major, Basilica di Santa Maria Maggiore i Roma. Yabaye papa wa mbere mu gihe kirenga imyaka 100 ushinguwe hanze ya Vatican. Abandi bose bashingurwaga muri Vatican hagati. Rero aho Papa Francisco yashinguwe ni ukuvuga ngo Basilica ya Mutagatifu Maria Major, Papa Francisco yahisemo Basilica ya Mutagatifu Maria Major kubera urukundo rukomeye yari afitiye Bikira Maria n'ishusho yitwa Sali Populi Romani ibamo. Muri pontifika ye yasuraga iyi Basilica kenshi cyane, yayigiyemo inshuro 126 cyane mbere cyangwa nyuma y'ingendo mpuzamahanga. Imva ye yanditsweho gusa izina Franciscus, iri hagati ya Chapelle Paule na Chapelle Stopharis. Ni ukuvuga ngo imva ye yanditsweho gusa izina Franciscus, iri hagati ya Chapelle Pauline na Chapelle Sforza muri iyo Basilica. Ibi bigaragaza umurage we wo gukunda ubupfura